Nusa Penida. Evo je karta za brod, povratna karta, 300.000 rupija, idemo na ostrvo Nusa Penida. Imam i privatnog vozača, vozi me do broda. Stigao sam na ostrvo, bip bip. Idemo sada 35 km do Atuh plaže. Stigao sam na ostrvo Nusa Penida. Idemo, treba će mi jedno 45 minuta. Bip bip. Mali predah na pola puta, utrnula mi je ruka. Joj, da vidite vilu, puca. Evo ovdje ispred mogu da jedem, sušim veš. I evo unutra. $10 noćenje. Evo kako izgleda s polja. Šumadija style. 5:30 je, stigao sam konačno motorom, sada idemo do prve plaže. Diamond Beach, dijamantska plaža, udaljena oko kilometar od mog smještaja. Jedva čekam.
Ovo je uživancija na Vidikovcu. Zvuk talasa i zalazak sunca iza mene. Vreme je za večeru. Naručio sam piletinu sa pečurkama i pomfritom. Gladan sam ko vuk posle ove plaže. Ajde, probam. Sos od pečuraka. Puca. Puca koliko je dobro. Ocena od 1 do 10, 9,5. Skoro 10. Odavno nisam jeo ovako dobar sos. I koca je tu. Palačinke, a ovo Nijagarini vodopadi mi sada teku niz usta. Lije voda.